Vishila, vito la Hosi Yesu Kristo. Amuvushela hinkwenu lava mi langutaka mi yingiselaka hi nkarhi lowu. Hi navela ku va hosi ya matimba yi nga hi pfuna yi rhangela ka hinkwaswo. So n'wina mi nga makaya, n'wina mi nga ndhawini yo fana na Tabernakele ka Ncencayi, ka Xisano, ka Ximondzo, ka Tlakula, ka Xokwe, ka Maputsu, Daira, Zambezia, tindhawu hinkwato ha mi pfuxela vito ra Hosi Yesu Kreste hi Xikwembu xi mi pfuna. Tawu hi ta chaveni hosi ku va hi ta dyondza rito. Hi khensile hosi ya tilo tintswalo na misana ku rula swi rhangeni ku Xikwembu masengo xika hosi vula rito la wena a ku na un'wana a tiva ku chumela handleni ka wena. Hi nga pfula maphepha kambe lo a tiva ku hlamusela wena xiko hlamusela vito ra Yesu ri dzunisiwe namuntlha masiku. Amen. Hi swona hi nga dlanga nkarhi hi ta pfula Bibele ka Mintirho ya Vapostolo. Mintirho ya Vapostolo 4. Mintirho ya Vapostolo 4 versículo 19. 4 versículo 19 Mintirho ya Vapostolo. Kambe Pedro na Johani va va hlamula vaku aku avanyise n'wina xana swi lulamile emahlweni ka Xikwembu ku yingisa n'wina ku tlula Xikwembu xana? Hikuva loko hi ri hina hi nga ka hi nga tsiki ku vula leswi hi swi voneke ni leswi hi swi tweke. Entawu loko hi dyondza Bibele haleno hi kuma Pedro loko a le ndzeni a hubyini na li karhi a avanyisiwa hi ku va hanyise xilema. Entawu hi kuma leswaku Pedro a le ku hlamuleni ka timhaka to karhi. Loko Pedro va lava ku va a tshama jele hi mhaka ku a nga hanyisa xilema. So na hi nga se fika lana hi fanele ku va hi cuvuka a ntirho wa Hosi Yesu Kreste. Loko a ve koho la misaveni a tswaliwa, loko a hlanganisa 3 ntihanu a ya khuvuriwa. Tamo ku ensimo xika u ku lwa fanele ku va loyi fanele ku va mu yingisa hikusa yena n'wana lo a rhandziwaka. Tamo loko a sungula ntirho wa yena wa ku chumayela vadyondzisiwa va ku sungula va vitaniwa va vitane va Pedro na va Johani. Entawu loko a sungula a rhuma stand doors ka stand doors a langa doors wa apostolo. Entawu ali karhi a tirha na vona. Tawu Pedro ive un'we loyi a le kusuhana Hosi Yesu Kreste loyi a endla swivutiso nkarhi wun'wana na wun'wanyana. Entawu a swi tiva ku Pedro a zame ku ringisa hinkwaswo leswi Hosi Yesu Kreste a swi endla. Entawu Pedro a le tlhelweni ka Hosi Yesu Kreste nkarhi hinkwawo. Entawu Pedro a fambile henhla ka mati. Pedro a dlile xilalelo na Hosi Yesu Kreste. Pedro a yile ku khongeleni. Pedro yena nga vona Mose na Eliya na Yesu amirini wa ximwalo wa le ntshaveni. So loko nkarhi wu famba Yesu a lava ka vambiwa. Entawu a teke a vapostolo a famba na vo ntshaveni. Entawu loko a fika kusuhi a veka a lava 8 a teka vanharhu. Porque Judas Iscariota sa nga ha ri kona ku va sa ti sungile loko a xavise Hosi Yesu Kreste. So a kuma teka lava vanharhu Pedro na Johani na Jakobe a va veka ndhawini yin'wana a tlhela suka ya ku khongeleni. So a va byela ku sala ni mi khongela. Entawu loko a ya ku khongeleni a vuya a kuma leswaku Pedro a etlele. A ku xana mi etlela ku yini khongelani leswaku mi nga ngheni miringweni. Entawu loko masiku ma famba nkarhi wa Yesu a ri kusuhani ku va vambiwa. Entawu siku rin'wana loko a suka ku khongeleni futhi. Entawu a lava va lava ku dlaya Hosi Yesu Kreste va humelela na Judas. Entawu loko va fika va lava Yesu wa Nazareta. Yesu Kreste a ku hi mina loyi. Va guma va tlhela endzhaku va wa. Loko va pfuka kasi mi lava mani va ku lava Yesu wa Nazareta a ku hi mina loyi va tlhela va wa ndzhaku.
Então Pedro ateka atharlana lo atsema ndleve ya nandza wa vaprista lava va la dlawa Yesu Kreste. Então Yesu Kreste korama a rola ndleve a yi veka andhawini leyi fanele ku tshama ka yona. Então loko nkarhi wu famba Yesu Kreste a byela vadyondzisi va yena a ku lomu ni yaka ko n'wina mi nga ta fika, n'wina mi fanele ku va mi tlhela. Então Pedro a ku va ta tlhela hinkwavo, mara mina ni nga ta tlhela ni ta famba na wena te ku fela. Então i ncini xi nga endla Pedro a hlamula tano? Pedro a hlamurisa sweswo swa Pedro a li mpostolo. Pedro a dlile xilaleni na hosi Yesu Kreste. Pedro a fambile henhla ka mati. Pedro a vonile a n'wana wa Jayiro loko hanyisiwa. Pedro a vonile a n'wana wa nsati wa Nayimi loko hanyisiwa. Pedro a vone swilo swinyingi. Então leswi swi n'wi nyika ntshemba leswi a nga ta famba na Yesu a tema gama. So mara Yesu a tiva leswi nge nambileswi nga mpostolo, nambileswi a nga dla xilalelo na yena Yesu, nambiloko a famba henhla ka mati, a nga se na lulama para a fika la Yesu a nga ta fika kona. So hi la ku va leswi nge namuntlha a ku vo ta nghena tilo a swi nga ta dependera hi xitshamo xa we xa kereke, a swi nga ta dependera hi ku mahlori u tshama mavona kumbe u endleriwile, a swi dependeri hi ku talvezi wa dla xilalelo, a swi dependeri hi ku tiva ntirho wa njhani u endla wu kerekeni. Porque lexi xi nga endla Pedro a nga fiki la Yesu a nga fika kona eka ka chota nchumu wun'we. Hi wini nchumu lowu a wu chota? I moya wa kwetsima. Então loko moya wa kwetsima u nga ri na wona a wu swi tivi leswaku swi nge koteki para u fika makun'wini, a swi nge koteki leswaku vona ribatamento, a swi nge koteki leswaku vona tilo. Então mara hi fika nkarhi lowu vanhu namuntlha so hikuva li mfundhisi kerekeni a ti ba xifuva a ti swa ni ta nghena tilo, so hikuva vone mahlori ya ku endliwe mprofeta a va na certeza leswaku ni ta nghena tilo, so hikuva dla xilalelo kerekeni a ehleketa leswaku ni ta nghena tilo. Mara Pedro a li mpostolo. So loko hi languta xiyimo xa Pedro xa apostolo, loko hi languta vapostolo va namuntlha i vanhu va nga na xiyimo xa xikulu, i vanhu lava nga na skolta, i vanhu lava nga na masubsidio, i vanhu lava lo pfuxela vona tengi u endla audiência hi mhaka munhu puriki vapostolo. So languta hosi Yesu Kreste loko a byela mpostolo ku fana na Pedro a ku we u nga ta nghena tilo. So Pedro hi mhaka u pfumala moya kwetsima a ehleketa ku hi mhaka yi nga mpostolo a ta nghena tilo. Hi leswi namuntlha a misava yi lahlaka swona. Munhu a ehleketa ku talvez hi ku lumba kereke, hi ku talvez hi humesaka swo khume, hi ku talvez hi nga mprofeta, hi ku va talvez a nga na milorho a ta nghena tilo. Mara loko moya kwetsima u nga ri kona a swi nge koteki ku nghena tilo. So loko Yesu a byela Pedro a ku wena a wu nga ta fika lomu ni yaka kona, a wu nga ta fika xihambanweni, a wu nga ta pfumela ku vambiwa, a wu nga ta pfumela rhwala xihambano. Então Pedro a yala hi ku tshemba xiyimo xa yena. So loko Yesu a le hubyini na li para ya vambiwa a wu siku leri a li ka lona a wu siku leri Yesu a vavanyiselo Pedro a va le ku orheni ka ndzilo. Então wansati un'wana mbona a ku lweyi wun'we na Yesu ta Pedro a yala. Então loko wa famba un'wanyana a ku lweyi na yena mugalileya Pedro a yala. Un'wana a ku lweyi i mudyondziso wa Yesu Pedro a ku ni ku mi tiva Yesu a ni n'wi tivi. Então Yesu Kreste a hlayile leswaku na nkuku nga se na yimba u ta ve u ni landzile ka nharhu. Então loko Pedro a yela Yesu ka unharhu, então Yesu a hundzukula va kotlana ematihlo. Então Pedro a tsundzuka
leswaku ni ya le hosi ya mina. Tawu Pedro undzukula rila purika ku kona ku tisola loko mihloti nga ri kona, a ku kona ku tisola loko vavisa nga ri kona. Entawu hi veka nkarhi lowu vanhu namuntlha a va ha le ku hundzuka, hi veka nkarhi lowu vanhu namuntlha a va ha le ku tisola. Se ku nghena kereke va ta swelelile, mara Pedro ka twisisa leswaku mina ni joyile hosi ya mina. A yo hundzukula Pedro a rila. Entawu hi loko kuma leswi nge Pedro wa siku rin'wanyana a nga teka mesa a tsema ndleve hi ku ya la ku khongela. Pedro wa siku rin'wanyani a nga teka mesa a vavisa munhu hi ku kala ku khongela. Pedro wa siku rin'wanyani a nga yala Yesu hi ku pfumala mavoko entsima. Pedro wa siku rin'wanyani a nga landzula Yesu hi ku pfumala mavoko entsima. Mara Pedro wa laha namuntlha a yalaka a ku yingisa misava hi mhaka mavoko entsima. Hi na ku hlaya leswi makonomi leswi ku endlaka namuntlha u landzula Yesu u wela nghwavanini i mhaka pfumala mavoko entsima. Leswi ku endlaka wena u vulavula Yesu namuntlha mara mundzuku ya ku dzaheni i mhaka mavoko entsima. Leswi ku endlaka namuntlha u yimbelela Yesu u ku yesa kahle a mundzuku wa etlela ni ntombi na u nga chadanga i mavoko entsima. Leswi ku endlaka namuntlha u vulavula Yesu a mundzuku huma na una isayani u kokotsa nghwavani i mhaka mavoko entsima. Namuntlha makoro wa mina lefona ku swi tiva leswaku wena u nga kombisa Yesu Kreste ku kotisa hosi, u nga mulandzuli, u nga muyali Yesu Kreste hi loko na mavoko entsima. Puriki Pedro a ri mpostolo, Pedro a dlile xilelelo, Pedro a mavonile mahlori, Pedro a fambile henhla ka mati, Pedro a longoloke na Yesu maxi mhaka ya pfumala mavoko entsima. Pedro a landzula Yesu. Lexi endlelaka namuntlha hi na vakriste va le kerekeni mara handle va hanya vutomi bya thyaka. Hi na vakriste va le kerekeni mara handle va hanya xidyoho. Hi na vafundhisi va le kerekeni mara handle va hanya xidyoho. Hi na majove ya le kerekeni mara handle ma hanya mabyala, mara handle ma humesa tinyimba, mara handle ma hanya vutomi la ku biha. I mhaka ya mavoko entsima. Purika ku va wena u longoloka na mfundhisi a swi vuli leswaku u ta nghena tilo. A ku va wena u hete dyondzo ya Bibele a swi vuli leswaku u ta nghena tilo. A ku va wena u xave Bibele nyuwani a swi vuli leswaku u ta nghena tilo. Lexi nga nyika certeza leswaku u ta nghena tilo hi loko mavoko entsima u nghena xikarhi ka wena, mavoko entsima lowu nga na matimba ya ku susa a furha la xidyoho, mavoko entsima lowu nga na matimba ya ku susa a ku navela ka wosi, mavoko entsima lowu nga na matimba u nga ku susa a ku navela a ku etlela ni nsati wun'wanyani, mavoko entsima lowu nga na matimba u nga na matimba ya ku susa a ku gandzeli, mavoko entsima lowu nga na matimba wa ku susa a ku hanya hi tinyanga, mavoko entsima lowu nga na matimba wa ku susa a desejo ya thyaka hinkwayo. So Pedro a ri mpostolo a ni certeza leswaku ku va ni nga mpostolo ni ta mu landza Yesu Kreste mara swi koteki. So loko mavoko entsima siku rin'wana u va xikela Jerusalema, loko Yesu a file a tlhela pfuka a ku mi nga tirheni nchumu, fambani mi ya tshama Jerusalema a te mavoko entsima o xika. Tawu loko mavoko entsima o xika ka kapitulu 2 ka Mintirho ya Apostolo, entawu va tale mavoko entsima, entawu va sungula ku vulavula tindzimi, entawu vanhu lava nga matlhelweni loko va va languta va ku vanhu lava va dakwile, va ku vanhu lava va tivi, vanhu lava va tin'weta va ti kahle, mara ntswisi nga endleka. Pedro a khwela xiluvelweni a ku va makwerhu a li mixo a swi nga endleki vanhu lava phuzile, mara ku hetiseka matsalwa lawa Xikwembu xi nga vula hi muprofeta Joel leswaku ka masiku ya magamo nyama yin'wana yin'wanyana leyi nga ta pfumela i ta cheriwa mavoko entsima. Van'wani va ta vona milorho, van'wani va ta profeta, van'wani va ta va na swivono. So namuntlha swi le ku hetisekeni. Lexi faneleke ku xi twisisa hi leswaku Pedro loyi a nga chava wansati loko a n'wi komba leswaku yilo ya n'wi a landza Yesu Kreste, namuntlha Pedro a nyime phambeni ka vanhu. Sa sungula ku byela Vayuda a ku Yesu loyi n'wina a nga tswaliwa wa rixaka la Davhida, loyi n'wina mu nga mu vamba
mumuvambela ku va tiva ku Xikwembu hi yena nga pfuka a hi nyika xitshembiso leswaku loko hi tshama la hi tale moko ntsima hi ta kota ku vula ivhangela yena. So hi kuma leswi nge loko Petro a xumayela aka ntlawa vanhu a Bibele yi ri vavanuna van'wani lava nga tlhela ka timbilu va ya ka Petro va ku xana Petro hi ta endla yini hikuva na hinavo hi lava ku phunta ku fana na n'wina, na hinavo hi lava ku chula ku fana na n'wina, na hinavo hi lava moko ntsima mara hi lava ku fana na n'wina. Petro xana hi ta endla yini? Petro a nga va rhumelanga swikolweni, Petro a nga va lezanga uniform ya kereke, Petro a nga va byelanga leswaku petani mali ka envelope, Petro a nga va lezanga mati, Petro a nga va lezanga nkuma. Petro a te hundzukani mi khuvuriwa hi vito ra Yesu. Entawo loko mi hundzuka mi khuvuriwa vito ra Yesu Kreste mi ta amukela nyiko u nga moya wo kwetsima. Entawo hi kuma leswaku a siku lolelo 3,000 wa vanhu lava nga lava moya wo kwetsima va wu nyikiwile hi mhaka muni ke puriki va landze swileleti swa Bibele. Hi mhaka muni namuntlha hikuva vanhu va hundzukile na ku va na moya wo kwetsima. Hi mhaka muni namuntlha hi ku munhu a hundzukile puriki a xave xiambalo xa kereke. Hi mhaka muni namuntlha hi ku munhu a hundzukile puriki se a tiva ku humesa mali mara wa yiva. Hi mhaka muni namuntlha hi ku munhu a hundzukile puriki a humesa mali ya kereke mara nghwavani. Hi mhaka muni namuntlha hi ku munhu a hundzukile puriki a humesa mali ya tafula mara hanya tinyanga. Hi mhaka muni namuntlha hi ku munhu a hundzukile a xave maxapa kereke mara teke nsati wa munhu puriki a moya wo kwetsima namuntlha a wa ha ri kona. So loko Petro a va nyike murhi lowo leswaku para mi hundzuka mi tele moya wo kwetsima. Tawuka kapitulu 3 ka rona majambo Petro etempeleni twiseni leswi nge Petro loyi a etlela ka nkarhi wo khongela. Sweswi Petro a nga ha pfuxiwi munhu wa u tiva nkarhi epurisi mukrisi wa ntiyiso a nga sindzisiwi para ya kerekeni, a nga chovhiwi para ya kerekeni mara ku na nchumu endzeni ka yena. Tawu loko a hanyisa xilema a timhaka ti nghena. Hi mhaka muni timhaka ti nghena? Puriki a vayuda vafarisi a va tsakela ku vona xilima xi amukela swilo mara na xilima. A vayuda a va ta ni nsuku, a va ta ni prata, a va ta ni oro va xi nyika na xi ri xilema. Hi leswi vayuda a va tsakela swona. A problema leyi nga endla Petro a petiwa jele. Petro a nga li nghwavani lexi nga endla Petro a petiwa jele. A nga tlanga swo 10 lexi nga endla Petro a petiwa jele. A nga yivanga nchumu lexi nga endla Petro a petiwa jele i mhaka ya ku hanyisa xilema. Na ku ve xilema a va lava ku xi vona masiku hinkwawo. Hi leswi misava yi nga hi swona namuntlha, hi leswi makereke ma nga hi swona namuntlha. Va tshika va joyi va nghena va tshama kerekeni, va tshika vanhu va tshama kerekeni va ku ti amukela movha na ku ve xilima va ku nyika muchato na ku ve xilima va ku ta ku nyika ntirho na ku ve xilima na ku va ku ta ku nyika mali na ku ve xilima. Mara ivhangeli ya Yesu Kreste a yi nge nyikeli muchato na munhu a ri xilima xa nghwavani, a yi nge nyikeli ntirho na munhu wa ri corruptu, a yi nge nyikeli nchumu na loko munhu a nga se hundzuka. Epurisi Petro loko a fika a nyangweni wa tempele a ku hina na mahlori man'wani nga ku nyika hi nga ku endlelaka handleni ka ku vo hanya u lima na wena. Nyamutlha Xikwembu xi lava ivhangeli yi nga li ya ku nyikela mali, yi nga li ya ku endla mahlori ntsena, yi nga li ya ku nyikela timovha, yi nga li ya ku nyikela tiyindlo mara xi lava ivhangeli Xikwembu ya ku va swilima leswi nga ntseni ya kereke. A swilima swa xidyoho, a swilima swa ku yiva, a swilima swa ku dlaya, swilima swa ku hanya tinyanga, swilima swa ku humesa tinyimba, swilima swa vavasati va goga mabuluku va ku dipenda va hundzuka. Hi leswi ivhangeli yi nga tela swona. A ivhangeli a yi tanga va ta ganyisa vanhu, a ivhangeli a yi tanga va ta nyika vanhu mali mara ivhangeli ya ntiyiso yi tele ku ti hanyisa swinene. So Petro a nghena jele hi mhaka ku hanyisa xilema. Epurisi vakhongeli namuntlha va lava munhu a tshama na ri xilema. A va na problema paxa humesa mali mara na ri nghwavani, pota humesa mali na ri muyivi, pota humesa mali na ri nyanga, pota humesa mali na phuza mabyala mara va mi lava hundzuka. A problema namuntlha ya vukhongeli ya ku va vona munhu a hundzukile va swi lava.
mashipoda tsame kereke na le moyivi vale xikwembu xi ta wu katekisa soma kwalo ku va ku katekisiwe xikwembu na uri ngwavani mavunwa loko va ku katekisiwe xikwembu na uri muyivi mavunwa loko va ku katekisiwe xikwembu na u nga vulavuli ntiyiso mavunwa so Pedro ka fika xilima a ku hundzuka swi hanya xilima Pedro a petiwa jele hi le lava ko so ka versikulo 19 17 ku fika 19 va loko mi huma laha mi nga vuli evangeli loko mi vula evangeli ta tlhapela jele so Pedro a hlamula ku i parhengisa n'wi kumbe parhengisa vanhu ke enta u langutani Yesu loyi a nga yela leyi a nga te Yesu a nga mi tivi na vulavula ni wansati mara loko a fika laha a le ndzeni ka vabishopo a le ndzeni ka vakhongeli a le ndzeni ka tindhuna mara Pedro a li avanyisani ni n'wini xane parhengisa vanhu ku tlula n'wina ke so hi nkarhi wun'wani nga Pedro a na xidelelo mara Pedro a nga na xidelelo a twa ntikelo na woho hi mhaka muna twa ntikelo porque Pedro a byeliwa Yesu ka Matewu 16 leswaku ka wena ni ta endla ribye ka ribye ni ta endla kereke so Pedro a swi tiva leswaku ni nge tshiki vula evangeli poro ku ni huma handle a tingwa vanhu a ta tikuma a ni nge tshiki vula evangeli poro ni huma handle a va loyi a ta va kuma loko ni huma handle ni ta kuma tintombi na majaha va barasaranile na va nga se chata loko ni huma handle ni ta kuma vavasati va tsemete misisi ni ta kuma vavanuna va nga tikwali manera hi lexi nga endla Pedro a ku avanyisani n'wina i parhengisa n'wina kumbe parhengisa xikwembu hi le ka nkarhi lowu namuntlha devula sala ku boha ka rito leswaku rito ni nga vuliwi mara hi nge tshiki a ku vula evangeli puri ka misava leyi i tele xidyoho a misava leyi i tele lunya a misava leyi i tele vayivi a misava leyi i tele vafundhisi va ku kanganyisa a misava leyi i tele vabishopo va ku kanganyisa a misava leyi i tele achaka entawini namuntlha xi nga endlaka mprofeta wa xikwembu a nyima ku vulavula a ku ni nge chumayeli evangeli va coronavirus hi makwani movha i ncini xi nga endlaka nyamuntlha a mutirhi wa xikwembu kulukumba a nga chumayeli evangeli puri ku na mavabyi na kuve loko u huma handle vavasati a va yambalanga nchumu loko u huma handle vavasati vavanuna va fuye misisi loko u huma handle i chaka li nga kona ku na mabyala na loko mabaraka ma pfuluwile byala li nga se nyima teki evangeli chumayeliwa loko tikopo ta vasigari ta endla timbangi teki evangeli chumayeliwa loko a chakela liko misaveni teki chumayeliwa hi leswi nga endla Petro ku parhengisa mali vamakwerhu le ka nkarhi wa ku parhengisa mali i parhengisa Satana u parhengisa xikwembu mara vatirhi va xikwembu va nge gangi va yingisile davulosi loyi a lava ku nyimisaka evangeli na ku ve xidyoho xi ya mahlweni a lava ku nyimisaka evangeli na ku ve Saudi pfumela ku tinyimba ti hume na ku ve mfumo u pfumela demokrasiya a evangeli no po tinyimba hi mhaka muni nga nyimi porque hi na ndzwalo wa evangeli entawu hi leswi Pedro a hla swona a ku hi nge tshiki vula evangeli avanyisani ri n'wina xikwembu xi pfuna rito leliyaka etshaveni hosi hi khensile n'winyi wa tilo tintswalo namuntlha na ku ra swirhangeli hi nyika rito mahlweni ka wena li fikela mun'wana na mun'wana leswaku hinkwaswo ku dzunisa ka Yesu Kreste loyi a nga fa tlhampfuka xihambamini amen.